Ka Voice of the People Party kala penlong ya ke jingelap election menta kesengi ha umsning na kebenta ukertong jong keseng u Dr. Ricky Singkan u banyakun na kebenta ke election Lok Sabha. Kinong yalam jong keseng kata ba Arden Miller Besayamot u ba Bright Starwell Marbanyang ukertong keseng u Dr. Ricky Singkan bat kiwei kila don menta ha ke jingelang. Haba jingkren u Dr. Ricky Singkan ula banjur halor ke jingkhut bat kasan hima sima kabamsha shiliang ula kren ru halor ke yokam yokjam ke kuwet bat kiwei kimat. U Presiden uba Arden Besayamot bat u nongyalam keseng uba Bright Starwell Marbanyang kila jingkren hakani ke jingelang. Kalong kabadon hakaya ke jingkit ka politics kabangi kren kalong ka politics kaban sangdor ya kalong ya kalaway juga riba ka jai penriu ka politics kabakhrem nyaw silang khnat yano ka politics hai ka politics kabanya don senda bat upai ba kata ka politics ka jogi kaban menemuan tang sisi naga sansdem nai kabanya don senda bat upai ba